Adela ku 111 tatona na le di 111 le khona ngithi le teng a ke lo baba uyaqala ukusa tatona simolla hotla ufika lapho uyakhala kunamali baba kuyabheda ha ke na tšhelete kumnyama noma ushoda ngemali ngabe nize ka nomama be ke tlile le mme o shota ka tšhelete manje unkosikazi mosadi akazile imali ayikho yokusa ya hotla nakhuluma naye ka bua le yena athi baba ka re ntate ngifuna uthenge insebenzo ke batla gore ke tshebetso ene ngifuna ukuvulela ke batla go bulela uyaphuma manje wa tswa hane jwa esuka kwa-111 a tloga o di 111 uphuma uno-200 rand yena kuphi kwi-account o na le 200 rand fela accounteng uthi uyokhipha lo 200 a re bontsha 200 rand ingelosi siyifake u-4000 it's 4,000 rand akithi baba akere ntate yewe inkosi ayikwisisi uqala ubusa o simolla o tla uyaqala ubusa simolla o tla elokuqala ilanga lokuthi ngifike la inkosi ufika lapho uthi umama ngabe ukhona mme ka ba le teng kodwa imali ayikho tšhelete ga eyo ngithi ube mina ngizokubusisa ngifuna ukugeza futhi ngijafubona mohlapisi ma uya uthi uyokhipha imali ore o ntsha tšhelete ubona malini o nona le bokae sekuda 4,000 sekhona o na i-4000 le 4,000 kwi-account accountong awumangali uyamangali maketsi ngithukile ngisengaze ngikufonele endlini wathi uyabonga bakusasa uzakhona ukuthi ayenanda ibashende esontweni awusu asishayishona shaka matsogo